ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. عملنا بقى مع بعض النهارده السمبوسه الجميله دي، عملناها بالجبنه. دي بالجبنه، بصوا على القرمشه والجمال بتاعها اهي. دي بالجبنه يا جماعه اللي هي عبور لاند اهي. وعملنا باللحمه، دي باللحمه اهي. جميله جميله جميله، تحفه بجد والله، تحفه. ولادي اللي عملوها اهي، بسم الله ما شاء الله. للمبتدئين يا جماعه طريقه سهله وجميله قوي. عملنا جنبها طبق مكرونه اهوت باللحمه المفرومه. عملنا بقى جنبها مكرونه اهو باللحمه المفرومه. كان فاض لحمه من السمبوسه، رحت حطيتها على المكرونه اهي يا جماعه. كملوا بقى الفيديو، ما تنسونيش في اللايك، واللي ما اشتركش معايا يا ريت يشترك، وكومنت جميل منكم. كل سنه وانتم طيبين. بس يا جماعه بقى احنا خلصنا نص الكميه. عملنا باللحمه وعملنا بالجبنه اهي. وعملت دي معلقه دقيق علشان نمسك بيها السمبوسه. معلقه دقيق على شويه ميه صغيرين كده. قلنا ايه ده باللحمه، والطبق التاني ده اللي بالجبنه اهي كده. بقى روان اللي بتحشي السمبوسه اهو يا جماعه اهو بالشكل ده. هي سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه. بتقفل طبعا ورقه السمبوسه بالدقيق اللي انا قلت لكم عليه. بقى عملت باللحمه، بتعمل واحده بالجبنه بالشكل ده كده. كده رجعت لكم تاني يا جماعه. بقى انا حطيت الطاسه اهي على البوتاجاز، بحط ايه الزيت. خلصنا طبعا السمبوسه زي ما شفنا مع بعض. عملنا الطبق ده باللحمه، والطبق التاني بالجبنه. بقى يا جماعه كده الزيت اتقدح بتاعي. هو مش اتقدح جامد يعني سخن كده عشان السمبوسه ما تتحرقش معانا. كده خلاص بقى اتقلت من الجنب ده. بقلبها على الناحيه التانيه كده. شفتوا الصباع الجميل ده؟ بقى الورقه دي كانت مقطوعه، فطبعا ما بنرميش حاجه، فحطيت فيها حته لحمه ولفيتها زي صباع المحشي كده. جماعه كده بقى السمبوسه دي اللي باللحمه كده خلصناها اهي. فاضل بقى اللي بالجبنه، هنقليها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكلها كده؟ بقى دي اللي بالجبنه يا جماعه.